Dr. Aporu Okol International Volleyball Tournament Abu Obon Alarona Aboliasio Kumi Boma Ground. John Bosco Omugin lo irerei no Aboliasio Kumi municipality nesi Keritebe Aboliangin nesi Okarulo ayangau ikilabulu iyatakina timu lo primary just tomanangon then idumujo i secondary schools just secondary school kanyapi obunijo clubs iuni just lo Kumi municipality lazara bolobolane mamsi training ailemu anoma ko pay ko municipality eji ko pana pay ko municipality abolobolo na Okarukalo nese yanga unit Aboliakalo lo munito adoketa na isemero iluka primary senior clubs keda corporates. Vincent Ingurat, Apolon Echolong, Eastern Uganda Volleyball Club, Ngesi Keritebe, Itimulu Elomunito, Kokinya, South Sudan, Kedaiche, Kesi Itolo Sete, Aboliasio Ngun. Pota ilipikesi Boliata ato diare Atalanta catch. Ojokan koto bai lipida be Aboliata na papirone. Duchu volleyball mame muna na rekwata chi Abolia sini. Yala mikiti narai ja muno kede adumuni timu le punto soto makwapisini achie Southern Sudan bune timu lo Juba Kenya poti timu ni yare so ke poti timu sumuni jai kini to na anyo na gogo muwok kwe bole atarikesi duchu nelo sie timu to malaga ne jibore sisi woni itele kada sisi woni jobo itele karikesi da jibore sisi woni kisoto ikilabulu imoriarito Nemo KCCA KAVC Sorority Fires Equity Bank KU Ukedia Mission UCU Spotters OBB Leon Quad Kai Juba Keda Tigers Kesi Ejasi Tolosete Aboliangin Gabriel Esikukanuka TV East Kumi Municipality.